Kajing tuk kana syapang ubriu uba bun samla. Dan uwe usamla uba nang nastat. Henry kajing mucing perkat pat kadang sakdien. Une usamla kijukot da uwin. Bat une usamla ujuyalang perlok ba bat upol. Uwin ude ubriu ba bun ba kisamla. Sngau tu bat shim la yalang hok watang ka weiru. Bat man la kijaka udon bet kisamla. Uwin upen mongkai ki thei samla kat ba ki thei samla pat ki iet ba ya uwin. Uwin ude ukun ya umon bat uderu ukun barius pa. Uwin jus ngap yano ulek kat ba mon. Deha kawe kasngi uwin ula lek ya kendu samla ha kawe ke restoran bar kidangnya di kopi bat ka samla. Kensan lawan kanong hikai, bat kane kanong hikai ka deru ba pej lang ha kawe ka hostel basa ka samla jong uwin. Kane kanong hikai kala ong ya uwin bakan phone pulit no na markam sultanat baka kente ka basa hostel kan wan ya kendu samla kumne syabat. Na mar sabut nam ka hostel bat ka school. Uwin ula ngau he bat ula ong. To phone ya kita ki kulit jong pi ngam tieng. Henry kata kasamla jong uwin kala kerpat ya kanong hikai ba nganum melin syu. To map ya nganum le syu. Upol ru ula wan hangta ha restoran bat ula kerpat na kabenta jong uwin ba kanong hikai kanum phone ni kipulit. Kata kasamla kam tre syu ya uwin namar uwin umde ukna ubas ngau tu. Ude ukna ubas ngau he ngau meng. Uwin watla kasamla jong kelapan nya klat Henry perwa namar dan jingi jano yanoru. Uwin ubun bah kisamla. Teng uwin upha wanya kendu ikisamla tang ba julet namar ulak klat bala bon pelat kisamla banya kendu. Tang nakadaw ba uwin ulek kai kisamla. Kisamla jong uwin kim tre syu ya namar kibabun kitip ya kajinglong jong uwin bat kikenya kum uriu kai. Uparlok jong uwin upol ujus neng ya uwin ba penmong yano bat ude ban burom kamtam ki Kynthei. Henry uwin ulek kaya ki kum ki khun jakai. Uwin ukhen bet ba ka jingkran jong upol kamde ka de bet tang ka jingle jong u. Kisamla jong uwin kim tre syu ya namar ulong kam kai palat. Upol ulakiar ban nyalang porlok bat uwin namar jus ngap haba upen ong lem ya ki jingle bakla jong u. Dap katu kat nepor uwin ulayat kum ubiet namar dan samla syu. Uparlok ba ye jong uwin ru ulakiar no ya namar ulas ngau le ranya ka jinglong jong u. Uwin ulakan mau ya ka jingsneng jong uparlok pa ka jingsneng jong u kalong ka batay. Uwin ulalet wat ya upol hayeng bat uwin ulaong ba ka jingsneng jong pi parlok kalong ka baday shisha. Upol ulakamen ulas ngau tenat ba uwin ulas ngau tu ka jingim jong u. Uwin ulas ngau tu ba kumno ban lek nang ba ka jinglong jong kan long ka ba itenat. Uwin bat upol klias ngau tenat parlok piang bat uwin dan samla syu. Ha kuy kasngi uwin ulalet haying jong upol lamar ba kadai kasngi ka jong u. Enda uwin ulapoi haying jong upol. Uyo i ba ki bon ba ki bru namar ba upol uai da ka parti ka ba he. Uwin ulawat ya upol ba ulaya kendo ya ba udang ya kan bat kabahaying jong u. Upol ula penitu ya kabahaying hala uparlok. Uwin marsen yo ya kabahaying jong upol katno ya bit bat usyo jing iya jaka. Upol utep ba uwin ula kela le kai syu yano nang ne sakmat. Upol ula ailat ya uwin ba unyakan bat kabahaying jong u. Uwin ula keli ya kabahaying jong upol. Ya pi sat khot id da ka Kynthei kala ong bayanga ki sat khot id da ka sweetie. Uwin ru ulaya tu ya ka kertang jong ha ka sweetie. Uwin bat ka sweetie kaya lang prok na du kata kasngi. Dap katu kat nepor. Uwin ula letkai bat ka sweetie banyakan du ya ka. Uwin bat ka sweetie ki syongkai hadrong building. Uwin ula penpau ha ka sweetie bakat ne ngalahe ngampa ju ye jano kumba nga ye japi. Ka sweetie klarki ya ka jingong jong uwin namar ka sweetie ka mod bet ba ukran kaya ka. Henry uwin itenat ba ichi sya ya ka sweetie. Ka sweetie ka mon ya uwin namar ba uday uparlok jong upol te ka sngaw sya niya ba.
Hadin katu kat nepor uwen bat ka switi klia yat lang man la kapor. Uwen uyej bahaya ka switi umlong syuk kum hakipor pa mensua ba usula kai pe jaki Kynthei. Uwen umut hok shisha ka switi bat umpat ju ye jaki we ki samla kum ba uyej ka switi. Ki samla rem jong uwen kila yo i ya uwen bat ka switi ba ki yat lang man la kapor. Te ha kwe kasngi kat ba ka switi kadanga janti marwe ban leja kendo ya uwen. Lawan ki arangut ki Kynthei ki bade ki samla rem jong uwen bat kila tu ya ka switi ba uwen ude ubri uba shula kai ki Kynthei. Ka switi ba kamtip ya ka jinglong jong uwen ba ulong kumno kalang ngej ya kita ki arangut ki samla rem jong uwen. Anda ka switi kala ya kendo ya uwen kala keli ya uwen ba ulong ne em shisha kumta kumpala ya tu da ki Kynthei. Uwen ulaong, hoot ka day shisha kumta na mar mensua ngampat siyam ya ka jing iya jano ya noru kumba nga iya japi. Henry mentang la siyam ba day mapi ka ba nga itat mensim. Ka switi kam ngej bat kalapan ya klat ya uwen. Uwen ula ya tu ya la uparlok pa ka switi kam tira isyo ya u. Uwen ula kela shisha ha ka jing im jong u Henry omdan bangej. Upol ula ong ka switi ba uwen ula kela shisha ba uyej bahaya pi switi. Ngaru ngatep ba uwen ude ukena uba shulek kai Kynthei haki por ki ba mensua Henry menta ula kela. Te balai pim ailat ya uwen. Upol ula ong ba uwen umpat ju uyej yano kumba uyej japi. Ka switi kala perkat haba ubriu ula kela te deban ailat la ulong kumno haki por ki ba mensua. Henry udon kecingmut ban kela dengan map ya u. Ka switi kelarai ban pedeng biang ya kajing i congka bat uwen. Wat ka perteru ka kela man la kasengi te ubriuru udon kecing kela ha kajing im. Lada pisu tenat sengau bah like share ba subscribe ke channel. Pisu tenat kena kajing itu kana sa komen.